Molweni sanibonani namifushela Hinda Absheni Macheroni. Good morning. Goeiemorgen. Bakithi Nkosi yami. Ngicela ukukhuza nje lokhu bakithi Nkosi yami, ngicela ukukhuza nawo umoya. Ake siyekeleni lo moya ukuthi mase sihlukana bese siyathukana. Uma ngabe umuntu wesifazane ngikuthole usayihluphekela ungenalutho ngakutakula engenca ungangicelanga futhi ngesizathu ukuthi ngiyabona ukuthi ngiyakuthanda ngase ngidecide ukukutakula musu ukuthi mase utakulekile sewusewilevelini sewusezingeni bese uyakhohlwa yimina engakuthanda ngathanda ngisho nengane zakini ngathanda ngisho nengane yakho nganinakekela ngaze mhlawumbe ube ngakuyisa esikoleni or else ngakuvulela ibhizinisi or else ngakufunela umsebenzi then mangabe sowubona ukuthi manje wawungiconyiswe ukuthi wawuqakekile then manje sewuqoma ngoba la ufuna ukuqoma khona manje noma la ushelwa khona ila uthanda khona akulona icala asiboshelwe phela mina nawe hayi ukuthi siboshiwe ukuthi vele into ofanayo mase ubona phela mntana sekhaya ukuthi uthola okungcono kunami ilula lento into vele ekufathi uyenze wena ukungishiya kahle ungivalelise kahle ungitshela cha angisakudingi baba angisakudingi sugar daddy wami or angisakudingi my love or angisakudingi pastorini musu ukuthi manje sothi hayi bengikuzama soyangithuka manje ungisendela ama WhatsApp bengikuzama kahle wena mawuzibhekile bobona ungifanela yini mina kahle wena awubonje ukuthi bengikuzama lento enukumlomo lena plus nama under wakhe abhobokile hawu bantu benkosi inkosi yami sengikwenzela izinto ezinkulu kanjena uyazi abanye ngiyazi amanye amadoda abakithi inkosi yami baze basize ngisho nezingane zakini bazibhadalele esikoleni benze whatever akusukuthi le ndoda isuke isilima ngane yasekhaya akusukuthi le ndoda isuke istupid nosuku ungayidlisanga nawe uyalazi iqiniso isuke itshela ukuthi ngivala ihlazo lalomuntu engimthandayo indoda mawuyibona mntasekhaya ize ekhayikini ifike ekhayikini mhlawumpeni ilungise izindlu lezi ezinethayo ilungise ifake iroofing entsha lapha akusukuthi umdlisile uyalazi iqiniso usuka itshela ukuthi ngibonge appreciate ukuthi le ntombazane le imukele uthando lwami let me just make sure ukuthi ngivala yonke embarrassment ngoba ihlazo layo helami bese uyasukeleka ke wena uma izinga seliphakeme sohlangana nabantu babona ukuthi basezingeni lakho sofuna manje iboyfriend yeclass lakho anginankinga vele ngiyingubo endala sengilala ingane angisenamsebenzi for wena that's good but musa ukungifilisa leyo pain uzongibhalele ku WhatsApp uzongisendele kuma messages uze Nkosi yami uma ngisho nasegate noma la sihlangana khona uvele ungithuke ungitshele ngalokho please asomblief ngiyanicela abantu besifazane asilazi likusasa lisiphatheleni ngoba lesikhathi mina ngikuthanda ungangicelanga ngikhipha konke enginakho ngithi ngifuna wena ihlazo livaleke ngifuna abanye abafazi bakuhloniphe automatically yidlozi lami yingilosi yami yinyanya zakithi ziyaqala nazo ziyaconnecta ziyakuthanda wazi ukuthi mawuthuka mina uthuki mina ngedwa uma uqala nje uzwisa mina ubuhlungu ungithuka ungikhombisa ukuthi ngiuseless awuthuki mina ngedwa uthuka naledlozi leli ebekade lingiphusha ukuthi angiyise esikoleni ledlozi bekade lingiphusha likuthanda lithi anginakekele izingane zakho lezi ngikuthole unazo lebe kade lingiphusha linginikeza amandla ukuthi ngibe nemali yokuthi udle kamnandi ugcoke kamnandi ustyle ufaka ama eyelash manje mase ngithuka uthuka lona gada ke la uyakhona ukuthi lobuhlungu ongizwisa bona bungabuyi kuwe gada la uyakhona ukuthi le pain ongizwisa yona akungenzeki ungakwazi ukuyimela wena mase ize kuwe lisekhona ithemba cela singazibulali
ngelinye ilanga kusazoba right. I love you. Danko.